Nandam chiang na mo, lungmali post Thawngchimnak in namkut kanin tlai than na, thong ni kula ruk Nohawng in nga, thong pang thar ngai di ding in kanin som than na, mai ngun chabor kasi. HPO CDF wangoram ni Federal Democracy Ramkom kan sarkho nak ding sa a dau than nak shamplai pu na lungwalte in kani zuam a her tia an than sham in nol ngai nakala tu SSPC ral kap nol ngai nak thalo asham in bong I Federal Democracy Ramkom kan sarkho nak ding sa a abepi bi chu dau than nak shamplai pu di lak lungwalte in an tan ti a her tia HPO CDF wangoram ni February ni thuma chathan an chua tukum thongni kola rukum hi nyamaram a Federal Democracy Ramkom sarasi ko na nga daukhan na kalpi mi kum nga tling chamtuak asi daukhan na ka zungklakte in atal mi velte nan kut kan intlai na daukhan na ka te na kan hu kho na ka nun nak thap in ma nak in lau chuatak in ral tu mi mizapi ral ka pasal thavelte upat na kan in pek na I ramsa a nun nak pe mi le pum chewa pe mi velte upat kan in pek font na daukhan na akal kho na hi mizapi ni lungwalte in nan kan dir kam nak thong in asi I kan ya lom tuk shing shan hi no pin lai zong a pe zul in nan kan dir kam nak lai kan in nol kau na SSPC ral kap no ngai nak thalo show I Federal Democracy Ramkom kan sarkho nak ding sa a abepi big mi chu daukhan nak shamtlai phut na kani fun tom I lungwalte in umle mizapi ni lungwalte in an kan dir kam nak hi asiti hal in Federal Democracy Ramkom sarding a kan si kho chung in izom cheu ko hau si tia HPO CDF wangoram ni an than ni a an lak der HPO CDF wangoram chu chinram wangoram ram chung a shambun in palo khanna ka betak te in achol chang chu ma mi chinlang council chung talan si India member ri number panni cholet nak lampi asemi wangoram chu CDF wangoram tel in Chin National Army CNA le tangchi phani aliam cha thongni kul thum November na thai thuma khan SSPC ral ka put in an la kho I CDF wangoram ni chatlang ushrei nak song thate in an kalpi chu ma tia thai si Chiram tal in kumnga chunga pengsum ruk leng le SSPC ral kap sakhan zale somnga le daukhan nak shamtlai phuni an la kho miaw hai shrei mi SSPC ral kap ni sham in no ngai nak an lak na kumnga atling changna in chiram tal in memar hun kip I a mi pengsum ruk leng le SSPC ral kap ni sek ngai in shaman but nak sakhan zale somnga leng chu daukhan nak shamtai phutna ni an la kho changkong CDM ral boipol ni an chim SSPC ral kap ni nol ngai nak an lak luang a member ram hun ki pa ka dau an tong I nol ngai nak an lak nuwa hin hun tampi le sakhan tampi an sung chang chien le rakhai a hin chun adi lak non in an sung chang kumnga chung chol chang na kan zau tika hin ral kong a sung nak ngan pi an tong tia CDM atwa mi major na yoni awadi time a achim SSPC ral kapol ni vote adik lauti in arwang an kol I aliam chia thongni kulla khat kum February ni khat a sham in nol ngai nak an lak na in kol chung sham tlai dau thlan nak sham tlai phutna ni an ka dau na ruang a sharam kol chak lai chin ka chin karen ni karen paguram than le kanai tari ram than pin a member ram hun kip non a ralkong he petlai in sukna ngan pi an tong tia thai si atu tianga hin rakhai ram ko chung I a mi penghai li le chingram chung za cheunak tam chu dau thlan nak shamtai phutna ni tlamtling te in an hum hak kho chang I
Memoram hun ki pa pezul in ka do antong ri chu cha a SSPC ral kap ni sham in minau an rot na I alam kip in an chol chang ani zom ko na in ral kong le cholet na kong a abi pi big mi lampol le fek ngai in umhunan khwarna sakhan zale som nga leng an sung thiam SSPC ral kap ni an sung mi sakhan cheu khat an lak mi zong hi faltuk na kong he betlai in an then chau ruang a selo in dokhan nak shamlai phun na an tha zang atum ruang a asi I faltuk na kong he betlai in an tha zang an thon tari a chun SSPC ral kap tharpol chu an shriam nam chia in an zam ko lai kan ma lei ni betak te in ka dau na kan kalpi khori lo ruanga hin SSPC ral kap atha zang athong mi an lo I asikau SSPC ral kap ni mun cheu khat an la kho than tik songa hin an ma lei I kolum commander pol ni anum pi na leu rong a anum ma kho I an kal tak na bak in dau thlan nak shem plai phun na ni an la kho than thiam ko tia CDM matua mi major na yo ni chun achim kachim ramkul a penga karani ramkul a pengthum karar ramkul a pengni chimram a pengsari sagai ramchan a pengkwa magwe ramchan a penga mandalay ramchan a pengthum rakhain ramkul a penghaili le shan ramkul a penghaingati in Myanmar ramchung I a ummi pengsomruk pathum a SSPC ralkapni state of emergency and than chupin a ral kong he pitlai in ka dau nak apun phun zong an tua I an chen nun nak le na in suk nak ngan pi an tong thiam I mun ma ngan mi le sakhan ngan mi an la kho than mi tu chu aum ri lo tia CDM ral boy pol ni an chim mi in thai si Memoram chunga hin pengza thum som thum I SSPC ral kap ni chun shaman bun nak ni pi ro yang gong yawadi le an ma cheu khat long an hum ha kho chang I pezul in ka dau an ton ruang a ral kong le ram khel kong a harnak le suknak ngan pi an tong choma tia thai si KIA le tang ti phu ni hepa khwa SSPC ral kap sakhan an lak chap shem nam tam ngai he an tlai mi song an kachir ram kol mo ngem peng indo chi peng I a mi hepa khwa SSPC ral kap sakhan chu kachir ral kap KIA le tang ti phu na ni ka dau in an lak chap kho I shem nam tam ngai song an lak chi kho pin a SSPC ral kap an tlai mi na song an kong KIA ral mai thong lak nak shampi ni February ni li a an chim February thathoka in Indo chim horam chung a SSPC ral kap le an kut tang shan ni ral kap asan April ni betak te in ral lam an sial I KIA tang ti phuna he kapni kar ka dau nak afak chu ka dau nak a chun he pa khwa SSPC ral kap sakhan song KIA le tang ti phuna ni an lak chi kho tia thai si SSPC ral kap le SNA umhun khwarnak opus sakhan paruk leng song KIA le tang ti phuna ni an lak chi kho pin a hepa khwa SSPC ral kap sakhan zong an lak chi kho chupin a an tlai mi na song an I shem nam tam ngai song KIA le tang ti phuna ni an lak chi kho atang mi SSPC ral kap pol chu an hliam ma he an zam di SSPC ral kap le SNA ni umhun an khwarnak longtong le namun tlang sakhan pol a bezul in pakni kar ka dau nak afak tia KIA ral mai thong lak nak shampi ni chun an chim kachim ram kul wai mo peng phakhan peng le mo ngim peng indo chim haram chung a SSPC ral kap le an kut tang pi tu sit shan ni ral kap SNA pol ni betak te in ral lam chel ruang a KIA shrei mi daukhan nak shem tlai tang chi phuna he betak te in ani kap I SSPC ral kap sakhan le opo sakhan ti in adi lakfon pasari leng chu KIA tang ti phuna ni an la kho chang tia thai si
SSPC Chauzani Commander Cheukatal in Anma Chungtal Parjuk Chidan Le Kumsaupi Tongtlak in Bian Kiapiak Ma Chauza Thar Dir Atimi Mi Ang Hain Le Akut Pangpol Ni Zigno Aiporwang A Swalpot Atong Mi Regional Commander Asemi General Naizo U Division Commander Le Strategist Commander T in Andi Lakfon SSPC Ralkap Ralboy Paruk Hachu Chilhan Lau Shri in Thaiding Chidan Le Kumchan Saupi Thongthak Ding in Bian Kiapiak Na Kong CDM Atwa Mi Ralboy Polni Anchim SSPC Ralkap E Northern Regional Command Headquarter Mapakha in Strategies Commander Satata Somli Khatsu Thithan Lo Shri in Thaiding A Thidan Ampek E Yapakha Regional Commander Reza Kulanga Chu Kumkul Chung Thongthak Ding in Bian Khiapiak Chubantuk Thiam in Military Operation Command Headquarter in Saka Khapanga Division Commander Satata Somli Thumchu Kumsha Chung Thongthak Ding Kanti Shambud Military Strategy Sabakha in Commander Satata Somli Nichu Kumga Chung Thongthak Ding Division Somthumthum in Commander Satata Somli Nga Chu Kumhaili Chung Thongthak Ding Le Mapaka Akanal Deza Kulanga Chu Kumkul Chung Thongthak Ding in Bian Khiapiakna Yapakha Regional Commander Asimi General Naizo Uhi Aipuar Zigno Ruang A Asi Adang Pol Hichu Kadaw Nakleo I Ansung Ruang Sakhan Anchua Takna Ruang Le SSPC Ral Kap Chauza Thar Akai Lai A Case Pol Antha Mi Ruang A Asi Tia CDM Atwa Mi Major Now Yoni Iyawadi Time A Achim Reku peng a moto panak in minung pali anthi minung pakul leng ni hliamma antuar yanggong ram chan leku peng a sezong ferry moto pakhat le pagu yanggong le akalmi mini bus ani pa sol ruang a minung pali anthi I minung kulang ret ni hliamma antuar kong tual chungmi ni anchim February ni thum Zinglei Thawngchimnak paruk la cheu shonga khan Kleku peng number panhi lampi chung I a ummi in time khopong a sezong ferry moto pakhat le mini bus ani pa sual tia thai si ferry moto chu rangtuk in akal ruang a akhal tu ni atlai khoti lo I pagu yang gong lei akal mi mini bus avapa Thilpon sarnak sezong ferry moto a minung tam ngai ani chit tu chung a pa pakhat le nu pathum ti in Andi lakfon minung pali anthi I minung kullariat ni hliamhan tuar tia thila chan liao a hmu tu pa pakhat le bibom chan tu phu in minung pakhat ni anchim aliam chia thongti kullaruk kum December thachung zonga khan yanggong khopi Klaintaya peng a sezong ferry moto pakhat alet I minung pashaling ni hliamha andak tuar tia thai si Minha peng ni hnih chung ka deuh naka SSPC ral ka phuling anthi Magweram then athem minha peng chung a ralam sialmi SSPC ral ka pol chu tol chung shamlai panhani January ni thum in nili tiang ni hnih chung pezul in anka na I minung pakul ling anthi kong United States of Burma Army USPA ni February ni li a anthan Kaya minhalam pisung I a ummi zito khwa le mingang khokar hoi khwa a moto pathum he ralam sialmi SSPC ral kap thazang somkwa shongchu February ni thum zan le swimilam pathum shonga khan tua chung shamtlai panhani kan ka na cha a SSPC ral kap panga anthi I hliamma tur mi song antam ngai Chuban tuk thiam in February ni li Zinglei Thawngchimnak pakwa le minute thainga shongzonga khan zito khwalei in ralam sial a achuak mi SSPC ralka pol chu tol chung shamtlai punha ni rakpo in kanka than ha cha a SSPC ralka plenga leng anthi chap I
Thiamma Dormi Song Antam Ngai Tia United States of Burma Army USPA ni Anthan mi a Langter Alwan Chia January Kulakwa Zan Swimil Lam Pasari Shongzonga Khan Achamin Ha Peng Palik Sakhan Chu Wachung Shamtai Puni Shaman in Anka Cha a SSPC Ralka Play Athimi Le Thiamma Dormi Anumna in Anmiluza Tusu declare in Anhalkori Laukong United States of Burma Army USPA in Rambawai Tuni and Shim Mai peng a online a milhan in tangkakol tu telegram mi zathum leng SSPC ni antlai na sharam kul sak lai mai peng hai pu khopong a online a milhan in tangkakol tu telegram mi zathum leng antlai na kong SSPC ral kap ni February ni thum a anthan February ni thum a khan hai pu khopong I a ummi online a milhan in tangkakol na kunchu SSPC ralkap ni anlu no I telegram mi pa zathum kulla khatle nu pakwati in andi lakfon minung zathum somthum antlai nga chupin a renton pol ane dorna huntal in Starling International Pol le theory dang pol song SSPC ralkap ni kanlak chi kho tia anthan SSPC ralkap ni Mai peng chung I a ummi online a milhan in tangkakul nak mun le Rithai si sarnak mun pol an lu no ronga hin Shan State Progressive Party SSPP ni rentuan tu chiao khat pol chu mundang a an thial na tia Mai tol chung mi pa pakhat ni shwepi me news agency a chim chuban tok thiam in aluan chia January ni kwa kulan ni tia nga khan Mai le tibo beng chung I a ummi online a milhan in tangkakul nak mun le rithai si sa nak hun hei thung chu an lu no I an sho di kong SSPC ral kap ni an than mi a an lang ter Chang beng a SSPC ral kap ni frengman an ka I tol chung mi una ha pan hi nun nak aliam Sagai ram than chang u beng Shatu kwa a SSPC ral kap ni frengman an ka ruang a tol chung mi una na nu pan hi makhat pe a an nun nak aliam I minung pakhat ni hliam ha fak ngai in atur kong tol chung mi na ni an chim February ni thum za swimel lam pasha le chiu shonga khan chang khopi chung penguk sung a umhona khwar mi SSPC ral kapol ni Shatu khwa a shriamman an ka I siangin pong a ummi in pakhat chung a tla in puake na achua cha a do teng mia kumsom nga panga le do thwe kumsom nga ti in una nga panni pakhat ti a annun na kaliam chupin a adang pakhat ni hliam ma fa ngai in atuar pia thai si chuban tuk thiam in February ni li Zinglei Thawngchimnak lam pariat la chiu shonga khan pakan peng thongbo khopong a SSPC ral ka ple khian I shroi mi Lauthan nak shriamtlai tangti phutna kar a ka dau nak pezul in afak I SSPC ral kap ni Zinglei Thawngchimnak lam hleikhat le somi shonga khan pakan peng King KTV a ral tuknak vanlong in bomman thak chupin a kapni kar ka dau nak hun thongbo khopong zong a SSPC ral kap ni chunglei in bomlung shareng lo an thak kong thai si Pakan peng chung a kapni karla ka dau nak pezul in afak I SSPC ral kapni chunglei le shriamngan song du pau in anka chupin a SSPC ral kapol ni ralpho a tol chung mi antlai mi ha song an tia pakan peng thonglak nak shampi ni an chimve Bilim peng a minopol atlai tu SSPC leitang KNU KNLA PC Deputy Commander Hengta Aung and Phim Hlom Muram Kul Bilim Peng Tangsun Khopong Lamton Naka Minopol Sham in atlai tu Current Peace Council KNU KNLA PC Deputy Commander Hengta Aung Chu Tol Chung Shamtlai Puntani Anka I Athi Kong Bilim peng tol chung shamtlai pu in tuamwa ngei tu ni February ni li a anchim February ni ti za swimi ala pasale kul shonga khan
Bilem peng ta sung khopong lamton naka minau pol atlai tu Torrent Peace Council KNU KNLAPC Deputy Commander Heinta Angchu ta sung khopong a World Chung Shem Tlai Puni Anka I Muril a athi tia thai si Heinta Auni hin tol chung mi na meithal in athi phai na I asho cher na tangka hal na pin a minau le motorcycle pol zong tlai na ding in a moto adir dar leo a meithal in voi ruk anka I munril a athi hengtha ang hi zan pau a SSPC ralga phe ifon in lamton na ka minau pol an tlai na I tangka in an tlan tar na tangka ape khomi pau chu an chua than na in ape kholo pau chu SSPC ralga put a an kwaton na chu cha a atu bantuk in kan phim hlom na hi asi tia bilim peng tol chung sham tai phu in Tromwang mai tu pakhat ni chun achim Muya peng phungki siangin pakhat a SSPC ralgap ni boman thak I tol chung mi panni annun nak aliam sagay ramthan muya peng take jing khwa phungki siangin a SSPC ralgap ni chunglei in boman thak I tol chung mi panni annun nak aliam kong Muya Revolution MR ni anthan February ni li Zinglei Thawngchimnak panga shonga khan Muya Shambun No Western Command Headquarter a umhuna kwarmi SSPC ralgap ni paramoto in bomlung ni an thlakruang a kumhei ret le soma shong asimi bafa na panni annun nak aliam I minung pali ni hliam han tuar chuka phungki siang in chu umnak in khangpek atong mi tol chung mi ani dornak mun asi tia Muya Revolution MR ni an langtel chuban tuk thiam in February ni thum Zinglei Thawngchimnak pakwala chiu shong zonga khan SSPC ralgap ni ta Sri Lampi chung I akal leo mi pumpak moto pakhat an ka ruang a achit mi minung pathum annun nak aliam I lam chung a chok mi tol chung mi pali song ni thiam man tuar tia thai si Ye peng le thawe peng ka dau na ka SSPC ralga pasari anthi Muram kul ye peng chang ya khwa a shambut mi khamaya zanga somkwa khat battalion chu to chung sham tlai phutna ni shaman le sham me he lu no in anka I SSPC ralga pali anthi kong ye guerrilla force 1GF number thongret pakhat battalion ni anthan February ni thum Zinglei Thawngchimnak panga shonga khan ye peng changya khwa a shambut mi khamaya zanga somkwa khat battalion chu Current National Liberation Army KNLA battalion Kulasari Ramangya Mo Army RMA le ye guerrilla force 1GF number thongret pakhat battalion tangchi phutna ni luno in anka I Minisom thum chung shong kapni karu ka dau na kachuak tol chung sham lai phutna ni luno in anka I Minisom thum chung shong kapni karu ka dau na kachuak chu ka dau na ka chun SSPC ral ka pali hunril a anthi I tangchi phutna chu himte in nuan pil than khau tia thai si chuban tuk thiam in aliam chia thongni kulanga kum December ni thairia singa khan Tanay dari ramthan thawe peng mami shangkhwa a umhuna kwarmi SSPC ralgap thazang zakha shrong chu thawe National Liberation Army DNLA Current National Liberation Army KNLA Battalion Haiti Company pangale tol chungsham tlai tangchi phutna ni luhno in anka na I SSPC ralgap pathum maril a anthi dia ye guerrilla force 1GF number thongret pakhat battalion ni anthan mi a anlangter lungmali post thazang akan pe I kan thongchim angai tu nandi lakchung a kanelom tuksing shan thai Zinglei a thongpang thar he kane tong than halai